Rahina galungan sane sampun saya nampak kewigunayang becek angga istri ring pengungsian melarapan antuk mekarya ceper. Setunggil Rahina wenten 500 ceper sane presida kekaryanin saha kadol majeng para pengepul ring pasar tradisional Irike. Pekandanan Metiosan, Wendan ring genah pengungsian, ring pasar seni desa Manggis Karangasem. Sedongil Rahina, para istri Irike lebat mekarya ceper sahni melakar antuk selepan. Samian sampun medue amongan ipun, Wendan sani nuwes, Wendan sani nyematin mandu ceper presiden di gelis kepuputan. Sedongil Rahina, Wendan 500 ceper sani presiden kekaryanin. Selepan wiedin biting utawi semat, kepoliang saking krama ring bidangan Irike. Ceper sani sampun puput kekaryanin, kasuk serahang ring para pengepul ring pasar tradisional. Pengargiipun wanda 5 tali rupiah majang selai ceper. Manut seledungil pengungsi saking desa Leligundi Sideman, Komang Yasa, pikarian sampingan puniki presiden nyerangin rasa wana ipun jadak ring pengungsian. Nyangger raina galungan kuningan puniki pesanan kapiang sen akeh. Tawi malih sampune ipun medunungan ipun nenten presiden malih madolan. Ceper ayunan itu. Nggih, Bu, niki bahan-bahannya dapat di mana, Bu? Dapat di sini beli, ada orang di sini jualin tapi mahal bahannya. Bu, dalam sehari kira-kira berapa berdapat niki, Bu, dengan ibu-ibu yang lainnya? Belum sih tentu di dapatnya, ada pernah bikin ke baru-baru sekarang. Oh, gitu. Lainnya. Nggak sih tahu, baru nyoba itu. Iya. Bu Nadi ini akan dijual kemana, Bu? Ada mau beliin sini mau dia belinya. Berapa, Bu? Berapa harganya, Bu? Harganya yang selai di 5.000. 5.000. Ya. Medunungan nilarin desa mejantan nenten rares ngeredang pikayun krama. Tiosan ring ceper, wenten talar saling lanturang sebagian ipun dawa kantun ring desan ipune, sekadi kerajinan tangan anyaman ada kering sanikola dados kotak tisu. Ari Wiratmaja, Bal TV.